Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nongñiah kali Kamai Negara Meghalaya, kemudian hapok kesatri jong ko all kasi Meghalaya Tourist and Taxi Association, kila Khang kali tourist kiba Kamai Negara Assam, banyang kali hai kijaga Kamai hapok Negara Meghalaya, hadi ngejing Shah Akmtta jong we ni Nongñiah kali Kamai na Meghalaya, hakana para, yaw belatip kerteng kumuba, ya jerlang melim umlong, kebelajar kanyotruk yayong arajar pausan. Benweng kini kejingakan at happening Nongñiah kali Kamai tourist ke Jela Meghalaya bat ke Assam. Nongñiah kali tourist ke all khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association ber ke All India Goods Transport Worker Association ke Jela Assam. Kile kenduk kerki haka kendai truk yayong arajar pausan hanong po penyekaran sotho halo kini kejingjah. Katu kejingja kali big menches ni hakaba wei na Nongñiah kali Kamai jungi pada hi perdok Assam jungi nak tega seng jungi ka all khasi Meghalaya Tourist Association ula Shah Akmtta wala Shah Jongti untuk berpuli dan ni hadian jonga menta di koteng yajer lang melim umlong di hakata ka benta ka ba menin ngila sim no karai ye sim ko ka meeting new steng step ko State Bank SBI han parking lot ye pelong kejingelang pada berfight ban pensyai kumnung ina sim ya kini halor kini karai te karai kami baik ndi tang nangi kinong yalam manakmat mo ang ya ka takalenti ka bangin yai senjam ka bangin dei ban i ka bor dan pen ikhor kendiat ya ka i kejingle comment ya kijong kini ki tribal city po Assam kani kan isu ikendiat kali ba long isu ong bangi la rai ka meeting men new steng yang ba borok ki tribal ki ong ba ngin yarai baik tang kawi kelenti kalong bang nginum sya ban thep kali thep passenger kali Assam ki bawan nastan pustan Dei pat ya kitu bagi pendik na kalian jungi ni no irai hatu meeting menin apo SBI Bank State Bank parking lot antu yang ba ya ki bali side sini ni petut ya ki bon pick up ni petut but one dropping ni petut tang ba stand to stand ban thep passenger nginum sya te halor kata kar nongrin ka bangi menin kumtu pilai i bangi long pat menta pilai i ke bakini ki perlok na po Assam lakwa ban wan na mangi na kalian ka IKMTTA bat kinong ilang ki pada po IKMTTA hi kwa ba ya compromise Andrei mening laong lakfo nyu tu rabha bo keteng nong ilam jog tu ka sen badan he po kana para hajan jog tu ka toilet public toilet ilaong bandu menen plus how home step lakfo nyu ba unwan ya kedu no ngi ban ya kut no ini ka kap na mana kalian jungi lakwa ba ya ka jingia sup masuk na kalian ni klem IFIR ni klem penni sinu Andrei mcimwan tingnya ya kata ka agenda bangin nimsya mentep passenger kali ba na Assam ban one tap stand to stand tang kata Shah mga lor tama te apo kan kumarilatip kumayong i president jungi ba keladan kan ni ka meeting ta te ha ka meeting ru ngila ya discuss ba te kan ni kam desu kasin ka beningkong ka baja te kade ka bala ASEAN laisen te angtahi ngila ya keren begini counterpart jungi ki badai na po Assam ru ba kam desu banja kum ni nang ni sakmat te ha kata ka jingong ru te nakaliang jungki ru kila kloy ba kinsna da committee kabolong may daga EC members yung man ki association na po Assam kungju mangiru nang ni na po Meghalaya ba ladan lupa ka IKMTTA ma de kung tahi de lada kadan kanu ko problem ki driver Assam dan problem ki driver Assam chane siya po Meghalaya ninyarap mangi de lada kadan kanu ko problem pat kajing na kajing apo lenti ki driver jungi ban kinyarap kini na po Assam kata kadi karai ngilaya shim wah akan meeting nak liang jong baro artiliki state association